Satya kelas berapa sekarang, Nak? Pakai ini kelas 4. Masya Allah, sudah berapa kali nih ikut lomba tahfiz Quran di radio? Sudah 2 kali ya, Masya Allah. Tinggalnya di mana ini? Di Klasir. Oke, sudah siap, Nak? Sudah. Nah, perhatikan Pak Ustadz baik-baik. Silahkan Pak Ustadz. Ya baik, kita akan Satya Ulia Stakar ya, dari SD Muhammadiyah yang melakukan soal pertama. Dengarlah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idhhab ila fir'auna innahu tagha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Fa'arahu al-ayatal kubra fakadzdzaba wa 'asa thumma adbara yas'a fahasyara fanada faqala ana rabbukumul a'la fa'akhadhahu Allahu nakalal akhirati wal ula. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. A'antum ashaddu khalqan amis samaa'u banaha. Soal kedua, dengar. Idza as-samaa'u fatarat. Idza as-samaa'u fatarat wa idzal kawakibu intasarat wa idzal biharu fujirat wa idzal quburu bu'sirat. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Kalla bal tukadzibuna biddin. Soal yang ketiga. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Fabashshirhum bi'adzabin alim illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum ajrun ghairu mamnun. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idahum 'alaiha qu'ud. Sadaqallahul azim. Ya, alhamdulillah tuntas ya untuk sifat Satya Ulia Sifasitaka. Gimana Pak Ustadz Rafi'i komentarnya? Ya, alhamdulillah. Lancar, tadi ada yang berulang sekali. Wa idzal, soal kedua ya. Wa idzal biharu ya. Itu satu. Yang kedua, fabashshirhum bi'adzabin alim. Mati bertemu ba ya. Harusnya
didengungkan ya. Humnya itu lima bertemu ba didengungkannya. Tadi ada yang mungkin salah juga sedikit. Coba saya ulang nak, coba baca. Kutila ashabul ukhdud, coba ulang lagi. Kutila ashabul ukhdud. Terus lagi. An-nari zatil waqud. Ya. Idhum 'alaiha qu'ud. Ya, cukup. Mematikan zal, jangan izhum. Nah, itu zal itu tidak mantul dia nak ya. Nah, dengan izhum pakai z. Izhum ya. Izhum dengan izhum, nah, itu nanti diperbaiki ya. Nah, supaya jangan setiap dia mati jangan memantulkan. Kalau dipantulkan dia nanti menjadi qalqalah jadinya ya. Jadi izhum ya. Baik, terima kasih. Oke, dari Pak Ustadz Dini Maha, silahkan. Ya baik, alhamdulillah kita semua bagus, hafal ini kuat. Seperti yang disampaikan oleh Ustaz kita tadi ya, idzal mati itu ada dua kali tadi. Pertama pada soal pertama, idhab ila fir'auna innahu tagha. Kemudian yang terakhir idhum. Idzal itu di ujung lidahnya, idhum ya, di ujung lidah. Ya, kemudian makhraj kha-nya dihala. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha inna fi dhalika la'ibratan liman yakhsha. Kha ya, mematikan kha ya, nanti diperbaiki lagi ya. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih untuk Safia. Silahkan duduk kembali nak. Belajar ya. Semangat. Silahkan duduk kembali.